Nggak menduar. Ayo bawa bogat tuh, bogat. Nomor dia. Cek kinawan tadi.
depabargi wusen pedudusan maka sami petapuk kesane melakar atur tiang kasarenan untuk taru kayu nika nunas ring kesiden ring sang dewanen kayu kita atur tiang mangda presida melinggih ring petapak nika mangda ngadagan kesiden ninten malih sekadi atur jabo kekuatan nika mewali ke taru mangda melinggih hajak nika ring petapukan. Puniki banget angayu bagio katur tengide pinerian tengide yang widi waso taler ide sane melingga hiriki ring putra kayangan sakti Kesiman duaneng puniki desa Kesiman kesarangan antuk prawartake karena keadakan ring gumi kebon kori persida sampun nangun yadnya pedudusan tingkat uras patikalpo katur ringide taru yang kayangan Kesiman taler katur ringide sesuunan Ratu Ayu ring kebon kori duaneng sampun presida kebecikan mako sami niki ditiang ngaptiang pesan manglide sangyang widiwasa taler ide sesuunan sareng sinamian mogi-mogi mau picu kerahayuan kerahajangan ring jagat Kesiman maka sami taler maka penyungsung taler dan kekenian upodawo pamidando ring ide mogi nah asapun keritiang ngedwanang nah niki pemargin karya becik pesan sampun lantar mulih yang persidangan don ini kemawinan yang selaku warga mengucapkan menyampaikan angkayu bagio tusuk semaneng manah di tiang